Oglas! Sutra u nedelju, 24. rujna 1971. godina, u našem selu bude u zadružnom domu velika kulturna priredba. Biranje najlepšeg glasa. To bude najmodernija priredba u današnje doba. Svi zainteresirani neka se jave komisiji za izbor Mis djevojka 1971. godine. Drugo, što ima mjesta te svinje i bike, teliće za prodati, naj to prijavi na brigu. Treće, radnici koji su se javili za rad u Njemačku državu, sutra budu popisani i pregledani. Dobar večer, želim vam ja svima, koliko god vas ovdje danas ima. Traj na 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 na, traj na 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 na. Ako pada, tebi idem ja. Usne tvoje zovu me, ljubi me i sad. Usne tvoje zovu me, ljubi me i sad. Zore su rane, vidjele sve, znale da silno ja ljubim te. Kad se vratim, bledi zvijezda sjaji, usne tvoje zovu me, ljubi me i sad. Zore su rane, vidjele sve, znale da silno ja ljubim te. Voli me, voli me, voli me, stani uvijek tu. Brzo je došlo to ljeto, ljubavi i u snu. Koliko ljubav će trajati, to ne mora znati. I zato me voli kao što volim ja. On može da te vodi i dvore da ti kupi, za blago da ti skupi, sigurnost da ti da. A fali će ti barke i pesme s ovog mora, i fali će ti noći sa malo starog sna.
radnički savjet zaključi, našemu direktoru bomo poklonili vikendicu na moru. Bravo, svi spleskaju, ne? Veli komercijalnom direktoru bomo kupili automobila, kaj se bo bolj mogel po inozemstvu stepati. A veli onomu radniku koji 200% premašiva normu, njemu bomo dali sliku našega direktora. Tak je to pri nas. I tako vam se taj savjet razišel i ovo leto bil sam na morju, znate, tam svojim pajdašima, tamburašima i vidim tam direktora dopelal se, evo, došel je svoju vikendicu. Ovaj se je dopelal komercijalni svojim automobilom, ali se je i radnik dopelal v automobilu. Pa ga pitaju, čuj ti, dragi moj prijatelj, ti kradeš poduzeću? Kak si ti došel od svoje velike plaće od 70.000 do auta? Veli drug direktor, ne kradem ja. Vi ste jako obljubljeni v poduzeću. Pa kad ste bili na službenom putu, ja sam vašu sliku obesil pred poduzeće, pa ko je išel nutri, ko je gor plunul je dal 100 dinara, ko se je popišal hiljadarku, ja sam dobil automobila. Što da se radi, a što da se radi, kad jednoga dana nismo više tako mladi. A što da se radi, a što da se radi, Da dođeš tu, da sjedneš tu, da plaćeš tu, o da, da. Jer nikad mama neće doći, da ću vas svoga sina. jednom se živi, a više puta se voli. Ako zaželiš, slobodno idi, odlazak tvoj me ne boli. Tri male riječi, ja te volim. To sve je što mogu da dam. Tri slatke riječi, ja te volim. Nek dan ispune tvoj. Tri male riječi, ja te volim. To sve je što mogu da dam. Sam ti znaš onu Janu hižu, znaš kakvi Minhen u Hamburgu ima, ajme si ti bil tam, ne, one gole babe stojijo v izlogima, kak ne bi, pa to smo lukali, ne. Pa sam ti došel takvu hižu i velim, znaš kaj, puca draga, ja bi štel s tobom iti spat, ali onak na jugoslavenski način. Znate, on misli kak mi znamo zgrabit žensku, ne. A puca se je splašila, pa je odišla svoj gazdarici, pa veli, čujte, madam, ovaj čovjek je došel, on bi štel s menom v sobu iti na jugoslavenski način. Joj, veli, draga puca, nemoj iti ni za Boga. Taj ti hoće na kredit kak živi cijela Jugoslavija i svoj cijela privreda. Dok morem plovi brod, nek samo plovi, dok morem plovi brod, nek samo plovi, dok morem plovi brod. Stani pa gledaj, jer kada ljubav dođe ti ćeš odmah znati to. Neka ti snovi donesu jutro, neka ti jutro moj poklon da.